بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدريك في الله قرب من واحدك فواني مفهوم نمادھوغا خشوع گئے فرتما ألغن سمالو أنجي النكتاكي ألغن منجي هيك حاضر بوكين نمادھوغے دنیاوی اکی کنکونگے فرابے تیمن مہید کرنی نمادھوغا کن ہمچ گنسکیں ایگوتوگا نماد فرننسر نیوندیں ඉෆෙට්ටේ තෝ මසේ කුරුන්කම් අය අලගම ෆාක් ෆානේ නමාදුම් බේරුම් විස්නු ෆියාල් බේර දියුමකි එයි නමාදු අල්ලාහ් තාලා කනල් බාෆා ධර්මය සවාබු උනිවෙගෙන් දාන කමෙක් එයි නමාදුම් වක්කම් කුරුමුගේ ජාග ෂයිතානාය දෙවුම් කමුග ඒ නමාදුගේ සවාබුන් ඉතබ්බාවරු සවාබෙ ඒ ෂයිතානා ජහා ගන්නානේ අලගොන් මෙන් කිරියාවස් غافل وجه کم گوانا اے ورب بڑا قم نمازس فشما کس نمندے اے نماز کے کریا وقت سے نماز کے تیرے کا وشتم بیٹھے تو بداڑا مسے قرنجے آدھے کے بدلو کا قم نماز کی سو کے خاص نماز کم ودکی فرنیسر نمندے اے وشتم کا اے نماز قرنجے نیروں اے نماز کا ہی حاضر و بیٹھے එෆෝ අලගොන් වාගේ දෙකී දෙවන නුක්තයකි නමාදුග කියේ තකෙතිගේ මාණ දේනගතු අලගොන් මෙන්න මේ කියේ දුආතකා ජිකුර්තකා තස්බීහතක මාණ අලගොන් මෙන් රගලයිගු විකමට්ටක අලගොන් විස්නාලිරුවා අවොන ඉතේරි එමෙ බොඩු ෆෑදායන් අලගොන් මේ කුරානි හැමේකනි මාණතමියන් කියාදින් මුක බදලක තිබේහුලන්න අලගොන් ආමුක මෙකියා දුආත ලියප අලගොන් මෙන් දීගේ ඒගේ කලිමතෝක මාණයස කොක්කියාලි දිනිය එයි අවන විස්නේ කොතුක හැමේකනි දුආය එක්කොක් කියාප ඒ දුආයගේ දිවෙහි තර්ජමා එක්කොල අනෙක්කොල අලගොන් මෙන් දස්කුරීමා අදි නමාදුක ඒ දුආ කියමුන් දායිර අලගොන් මෙන්නක අස්තු හගීගතුක මෙකියේ ඉච්ච රගලක පහමෙන්නවා අලගොන් මෙන් නෙගෙනි මේ දුආගේ මාණය කි මේක දුආ කියාර අලගොන් නෙගෙන මේ දුආගේ මානාග හිමෙනනි මෙවැනි කන්තත්තක එකම කොම්මේ කලිමෙන් අලගොන් මෙන් කියාර මේ කලිමාගේ මානයකි මීක එඟුනි මස්ලක ඒ නමාදුගේ තෙරේ දුආගේ තෙරේ මියා බදේගිතා ඒ සූරතුල් ෆාතිහා එක්කදේ මාන අලගොන් මෙන් නෙගේ ඒ සූරතුල් ෆාතිහා කීම අලගොන් මෙන් නෙගේ මෙවැනි කංකමක්කම් මේක හිමෙනනි එක මේක කර බොඩ ඒ කොම්මේ කලිමේ කොම්මේ ආයතෙක්ගේ සීදා මාන ඒ කලිමාගේ තෙරෙන් කලිමාගේ මානයන් අලගොම නෙගිච්චාම කොම්ම කලිමේ අලගොම කියාය අලගොම නෙගෙන් මිහින්ක මෙකියු ඊගම මේ කලිමාගේ මොරාද ඒකතු දුආගේ මාන තේඟු වරම් මොහිම් ඒ මලගොඬු මේ මසෙකේ මෙපුරණියම කොම්ම බේපලකස් ජුම්ලා මාන එක්ක ලීපාවා එච්ච දෙවේතෝ අදි එෆෝග කොම්ම කලිමාගේ මාන වක්වකින් කියාන්නේ වෙරෝ කලිමේතෝ මාන එක්ක පාදව ජුම්ලා මානස් ඕන්න එම දස්කොක්ගෙන් හම හගීගතුගා වෙස් අලගොන් මෙන් නමාදුගේ තෙරේගේ මේ කියා දුආතගේ වරම් මුහිම්මෙච්ච ඒ අලගොන් මෙන්ගේ තස්බීහයි zikrai සනායා තාරීෆ අලගොන් මෙන් දන්නවා දෙන්නෙවුන් තක් අලගොන් මෙන්න එක්ක එංගේකම ගවාන මේ නමාදුගේ තෙරේගේ අලගොන් මෙන් ෂෝර බෙහෙට්ටුමුග වරම් බොඩ එහි තෙරිකම ගවානෙක් කියේ නොකියේ ඒගේ රහාග ඒගේ වගුතුම් වගුත අලගොන් මෙන් එංගේනම් ඒ වරපොඩ හේතරිකම නමාදුක මීහාය මේ ඛුෂූඅයිතරිවුන් ඒකෙන් කන්නේ නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බයිෆාර අගුමන ෆෙන්නාන එල් රුකුනෙක තෆාදු දුආත බිදාලපා ඒ දුආයන් ආමුකොක් කියන්නේ වරකින ෆාරන් ඒති ආදේක බීම ඒක මාණය විෂ්ණු තංකොලේ දුරවා බෙබේ එකම් ඒකි ෆාර ඒකි දුආ කියමස් ඒනම ගස්තු ගහෙන් දුආය මේ කියන්නේ සුන්නත ගාර දෙහෙන් දුආ කියන්නේ ඒ දුආගේ මාණය පොඩ ඒනෙව සමාලුපුන් දේ තෆාතු දුආ එක් කියාලි තෆාතු මානතකේ ගනිමනේ
එහෙම දුආය වකින් සමාලකන් දිනු අදි ඒගේ මොරාදා සමාලකන් දිනු ඊ වර බොඩ එහිදිරිකම නමාදුව අරමුන් මෙන්න කුෂුයිතරිවුන් එහෙම මිරත් කරවුන් බේකොන්න ඒ ෆෝරක තේරෙන දිනුම ෆෝග නමාදුව කියේ දුආතක අසිකොට්ටක මාන තෆ්සීල් පෙරත් කර බයන් කොද්දේන ඒ රෝගම මේ ෆිලාවලතක ෆෝගේ රත් කරවිය කුරියා තපා කොතේ අරමුන් මෙන්න එක්සස් කරගේ අරමුන් මෙගේ උමිත් ලොබ දිසිතිරහුන් namaadhuga khushu'aiytherivunga timmana nuktaaki timmana kamaki algun samalu anje algun menge hituga Allahu rahmata Allah subhanahu wa ta'ala ge fadlawanterikama e ilahu maghfirata e ilahu algun men namaduga heyoko kantattakko devwane kama e huriha kamaka Allah hamedu algun men kura ummid ar-raja ummidaki waram mativeri alukame hituge waram mativeri alukame Allah ge rahmatak kora ummidaki e malukame namada me annani hame kani kurin denne ve sharai wajiben ada kolun ennu nukta algon me hituge ebori algon men hasil kurma beenumba Allah subhanahu wa ta'ala algon na devwanakama algon ummid kora awara bawaru kantatake em ummiden hasil kuranna miha edmek hasil kuranna miha einage kame fudduma ganna miha einage kambodu makabani abadus ekan ufidani samad nimidana e meenage hituga e namaz ferunensura nimendek midennevi ummid onnche Allah subhanahu wa ta'ala med timanna mi namaz mi kurani waram matveri ummidek ga ei algon mennaki abadu kuffaf taka aragane bay em e faavata fussemu ummid warabboda onnche Allah ge rahmatun menwi algumennaki ebismiyega salame wewen mi hennunge ila rahmalle galako salame wane ebismiyega ena gamalako soruge norna nabiy sallallahu alaihi wasallam diskura ashabekun dennevi wala anta ya rasul Allah kalekfanu yes kalekfanu amalako soruge norna nei diskure wala ana timam kalekfanu yes timam kalekfanu amalako sawmunne soruge norna ei amalan nukurwene Allah subhanahu wa ta'ala devwa niumettekaga algon men syukur hakku awarakas kitem war algon amal kuris algon men kuri filartuges danna faane Allah subhanahu wa ta'ala kaina tu fedde isure bay malaikatu sajidage anabba malaikatu rukuge qiyamattu ebekadu sajidain bo ufullawa vidalwane muli umur ge bepulu muli duniyega ayatu ekko sajidage dibba bes ufullawa vidal dannawane subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik ebe ilahu astaghfir wa anta ebe ilah haqqugem ba waraka alukame nukure ten million arabaden sajidagat duniyega huriha takichi Allah tasbih sanaki mundarus ehak wadan algon insaan ke dak wadan hadis pure wala ana illa an yataghammadani Allah bi rahmah Allah timan kade ku paana rahme lebiya menui e rahmatuge magu hodumattaka agona masimenge kon ek asbabtak agona me paniki Allah rahmel laban ehennoni agon mennaka Allah habbu shukur ada kure waraka agon mennaka namades nukurwene heokames nukurwene evore ma Allah ge niumet agon menna thanossegembe ema e rahmatan agon men kora ummeedu ei waram muhim ummeede e ummeedu abadus agon namada allergas namada agon tibeerugas e ummid hasil kurumge edun hitugo onnje ei namadu bawno khushu'aiytherivunaka emiha kame hasil kurumge edun unnakwe abadus e shuuruga enage du'ataka zikurtaka tasbiyataka huriyacche samaz qur'an e kan hasil kurun eme visnu sikunde gennanya namaduga ena biruweti khushu'aiytheru magaka ekam wegenda abu nawas kiya bepulak wara koeneki kuriga bepulaki kuriga warak biyanuda faish kantattoga waram mashhur me abu nawas mashhur afe mbarki mihun sikundi enwe saade duha ko sena tauba wanakama duha ko sena islahu miskit namadan as ewa maga eburi annanakama ko ummeedu smihun nukure enna masha Allah subhanahu wa ta'ala ene miduwa tawbaage oyawar jassawa e oyawar ene lembi e magu ene thanoskodde vihiduga ena tawba vech Allah maga ena rojo mistakun haram purene tawba vimes e bay meunna hiwa kala mehun nubakam gahaddu fana radiya meden ene
tauba nuwane enes ennanu parege Allah subhanahu wa ta'ala alaka emagu dakko apane insana bidam no bavis ena maruiruga enage balis daruga liefa lafa ek lembate kamuga fettoga mashhura ba lembate me vidaloni e lembatuga ya rabbi in a'zamat dhunubi kathratan falaqad alimtu anna afwaka a'zamu e aluga ver rabbe me alage kuffafata kitemme ginaefa fula avies iteme baawar bodi difawata ekkamuga avies falaqad alimtu timanne engi kashore efa wakamekei inna afwaka a'zamu ifafata koge bodu mena bure iba ilahuge maaf korabu ma tanoswege me algonme insano kitemme baawar faafe kuriyas kitemme gina faafe kuriyas ite bodu faafe kuriyas huriya takechevore tanoswege me Allahu rahman ei ummidaki Imam Shafi'i rahimahullah dunia do kore waqtu gas mifada ibarat bidal timan kade gufana duniyega kore timan kade gufana ga hayatu kore puri kantatta ka be ponna ki dunia haya ilmatta ka hedu kore be enames be pur mis vidal timam men salame baane kamuge magu bandu wajje kamuga ve hindu iba ilahu rahmat tanwasbi waati timam men feren eiti manna salame baane mawkam ga feren iba ilahu rahmat labane kamuge ummidoi amalakun timam men ka nete eyage kamuge ummid iba ilahu rahmatuge doru fiyawa e magu fiyawa e pura ummid fiyawa enun ecche timam men salame baane kamuge evves ummide net embima timammen ki faawada gide megina wes kiten baawar faawe ekkum gashide faawe gene hedokku faane kiten baawar doste ekkum gawes timammen engi kashore faawa qabul kura aqida gimi bailaade deenati wante kamai fussawma rahmem me huriha kamakbar tanosegem em eyak ummid kurame in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yaludu wa yastajiru al mujrimu e bailaga haduratun dharma ya sawaba fussewma muhsinaku menuwi ummid nukuran ena kura ihsan terikamuga amalan ei he amalan ei ekalaanga rahmata ummid kur den hemmeja mujrimaka rakka terikama ehi terika deni kum farate ekmane ki salametuge mage nete ebbes faratakum Allah subhanahu wa taala hadrata ena rujuu gunone en dimalakum em farataga nek ebbes kamen hasil kurumattaka diumuge ummiden ei kamen hasil wanakam ummiden besne hamene rabbu tabarak wa taala hadrata goli ebbes kamen algumena hasil mu ummiden algumena huriya ummidake goli lamai bawunan jeni Allah subhanahu wa taala ila algun wakil kuranje huriya kamen gas duniyawi asbabe algun men hifiyas algun menge visnumay nazar go sottige nuwane e asbabak ei algun men beer bushum kiten me furiya go kiten rangala masage kuriyas kiten rangala kankan tartib ko fahuttas e tartiban algun men ajab wajja me tartiban algun men barosa wajja me gumacchen algun men fakhur wajjam Allah subhanahu wa taala dakkawane duniyawi gotun insana rawa tartiba yebes chennu hama ekani Allah kan huriha kame fudda de bani insana kashar wajjoma daanden insana Allah taala imtihan wajaswa emme imam Shafi'i rahimahullah taala tawani insana Allah subhanahu wa taala imtihan wajaswana insana gitugawa ehniyen huriya eduntage huriya farataka gulipuri guluntage ekko duukolla hama ekeni rabba mudi hin ekko uskofumadan ene kasor wajjumadan den farataka hituga maqam devige nekkan salamate hama ekeni hin Allah khalis ko gen ehin farataka kiriyas kame diviyam kiriyas hissa alabiya bay alabiya ene kasorwane bim agun kamiyamune amekin Allah khalis kuranje ad'uka rabbi kama amarta tadarruan fa idha radatta yadi faman da yarhamu efo dannawani timanna iba ilah amur kurabba fa padai khushu'aitthiri kama birwati kama iba ilah miyala dua kurme miyala ke den iba ilah hussata raddu kurabba finama ka ko he den miyala rahmatullah en farate nete rahmatullah ey ummid
emme namadu algun men asmi kurani alukum ge tere warabbodu ummide e Allah subhanahu wa ta'ala algun men hasil kodde umattak emme ummide shuur abudus namaz tere algun men kunna je namadan annay rugas Allah subhanahu wa ta'ala rahmel labbanakam ummid fa huswanakam ummid duniya ikanka hegotuga nimma debbanakam ummid bayye kurna shifaat debbanakam shifa debbanakam ummid duniya ko tonos kamaya kolekam gwana fasiyan debbanakam ummid baawar kantatten algon men eguri hasil kuram beene eguri atame ke hallaki namaz kum gaade Allah algon men kuttam bungei algon menge astu hagegi lazzat kum gaade lobe dizetere ahonne algon men misalaka balama heka duniya ko algon men eba fene bayam mismihun algon men insanu terege sevitivi bayam mismihun hama kandalige nankandala haagona bonan kere emmiya gudibande terabode nede misalaka algon menge man algon menge bafa hama kandalige bonan kere mamme vegen viya kommakame skote mamme vegen viya aruna terabode nuhada aneki mamme ame dahar men ummid pura kanka mamma faratu hasilwan algon men hama gamus mamma algon men nak nuba guten hada paane dekam ge biren algon men ni ei mamme ame algon men ge tubar eka lobe dijite ahonne algon mistana che nukta ki Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmat bantaka algon men insanu ge terin e farattaka amedu algon men heyokom mihi kura farattaka pore ma maturege algon men amedu algon men man number algon men batar number algon men abinna darin number algon men mach ma rahmanwanta rahimwanta robawanta barate algon men rabb subhanahu wa ta'ala eko algon men mami haga to kamek edero algon men hitu gaana ummide nove Allah gadratun kamek edero yawada algon men shakku e ottungar ek algon men hituga yaqeen kamai ummid astuma boduwan je mammagaatu kamak eduma bure Allah subhanahu wa ta'ala hadratun kamak edu ekan hasil wegen daanaka bay algon men mamme bure ma ogaateri barate Allah subhanahu wa ta'ala mamma algon men mamma miyaga banduga algon men ufuliru beeru kushun algon men gellum bazaatu gebbeska mamma nukure ehenna mes mammage bandu terega rahimuge terega mamme bure ma ogavanta muamalaten algon men rabbu kuraba eta andirikame terega nikamedikame terega algon men huriha halatekga balahattawa wakutaka algon men beenuba huriha niumatteke tanawaspaddu gendevi algon rabb subhanahu wa ta'ala algon menege mamiya bandu gonna darifulu umurun gaggandaka hamahuga hammahuga kuchchaku kamen dimage nagan jeunas hospital ge huriha wasiletteke ekujjaya khidme koriyas mamiya ga banduga ekujja onneru gelibenje hidmetege noliben mole hospital usli adi kobato algon men efada hidmaten hospital kun denje ek dakkan je dilu algon men jeevun dakkan jehja dakka algon men pasa dakka noni hafta edu hospital me de hidmat tariflo kon nodwen konomas do algon men mamiya ga banduga algon menge man aamukun elipelive ulen tobi dirulme mulan mudani ehuriya hidmaten ena kaachchege boechchege Allah subhanahu wa ta'ala awmanta kadava ma matiwari ogavantaka mailahu awmanta kaifa ehema ilahu hadratun kamake edijja suddava devwane kamuge ummeedu alugum waraboda koranchi ehema Allah amedu awum degen jege qudsi hadise Allah subhanahu wa ta'ala wahi purafani ana inda husni dhanni abdi timang ilahwani timang ilaha meduga timang ilahu ala ummeedu kura heyogotege matige ilahu med awul me heyako ummid kuranya Allah subhanahu wa ta'ala heyobe awul member ko devan falyadhunna bima sha ena beenun gote timang ilaha meduga hi kuras mane ki ena timang ilahu ena rahmet labwane ena ede kankan sudda adebwane huriha kamet timang ilahu hawala kufiya me huriha kam nimma adebwane kam ummid Allah med kurame kam wejjam egotuga Allah me ka baddal kurban algon tere ebbes insan gunan algon men e farata kame ede huriya kame ede huriya gotuga buddha de ebbes farata insan tere adi buddha devene bare limfa farata esnu honna Allah subhanahu wa ta'ala algon men ede kantattan ede minapore ma furihamako algon buddha de bare boligimba
ameke paradi Allah subhanahu wa taala ema ekalang zaat fula begotun khabar debwa fewani timang ilahu wani timang ilahu gala timang ilahu amedu ummid kura hiyo gotuge timang ilahu ameduga emi ho hi kura hi kurme ena kura ummiden ena kurashe ragalu ummid ko fikam gawana hiyo gotan Allah subhanahu wa taala ena batul qur'an ema namada algon men as wanneruge warabbodu ummiden algon men onnenge bejehe algon men kuffa fatan Allah fussa debwa algon rahmel labba duniyega seukam akhiratuga seukam debba ite bawaru algon men duniyevi kankam sahasin kodda ummidage bawar en hore algon men namadu terega ummid koranje eme ummid algon men hituga ferunusura nimenden oefa e ummid hasil koddebwane kam yaqeen kan onna kom vejjam e namadu algon men khushu'aiytherivun war pasiyevegen dal ibn qayyim rahimahullah idalawani والرب تبارك وتعالى ليس له ثور عند عبده فيتشفى بعقابه ولا يزيد ذلك في ملكه مثقال ذرة إذا لوني الله سبحانه وتعالى كان نوع إبس إنسانك بدل يبيومك فاداي أقول ما إنسان وجام إنسانك أتريك نبأكم معاملات هنگارو إيه بدل يفعلي مين ورهينه وجه أدي وركور كاميا وركم كديك تمنيا بوسكو كنتك كوري ميها تمنيك حقوده غراغ ميها حقو اوغو باتمن نديفين اينگه حقو غوربور عزت شرفكم گينا قبول كو اين سلوبت عزت رحم الله سبحانه وتعالى كنده ابدا ابس قال بدليكم فادا ادي بدليكم كو اكلانگ ملك فلق ذرك منبر سيترلوان ابدا بدلكم اكلانگ ملك فلق ابس ذرك منبر وس يتروگندا ولو غفر لاهل الارض جميعا bimugawa huriha insanu nak ekkon emmen faahu kussevies mana pasame mulki misqala dharra ikalage mulku pudum zarrege memborus uninuwan huriha emmen faahu kussevies huriha emmen emmen ede huriha emmen debbes Allah taala abro debbes uninuwan adi ekalage ebbes hajete nek ebbes insanu kura pape ka badali pemug faada nge ila kanne ela insanu kura nuba amalaka jaza depanis إنسان عبرتك على مبري أنكاس يوم القيامة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إجماع كانوا فساد قالوا عمج إجيبه بما كسبت أيدي الناس ميستكم أتكم كل كنتتك كسو ليذيقهم بعض الذي عملوا إمين كل بايك كنتتو كرها عذاب كرها إبامن دكيو متك مقصدك لعلهم يرجعون emihun emuri kimon ilahu maga aadedo emihunna deve inzar ei islahu Allah maga emuri aadet embima vidalwani waqad sabaqat rahmatuhu ghadabahu ekalange rahme ekalange kofa emure kuriyara gossewani wa huwa qad kataba ala nafsihi rahma ekalange zaat fulog macca fardu kurabba lazim kurabba poni rahme ekamani iswege qur'anuga Allah Taala Qur'an kataba ala nafsihi rahmah ekalange kana nafsugo macca rahme bani fardu kurba lazim kurba adi wahi kore wallahu yuridu an yatuba alaykum Allah edodi gannoni lobi kurbani tibamen tauba Allah lobodi gannoni ekalange edodi gannoni tibamen tauba washe adi Allah wahi kore waqala rabbukum ud'uni astajib lakum tibamen rabb wahi kurba fewani ud'uni astajib lakum timang ilaha dua qurashe timang ilaha dua ijab debahu shim Allah wahi qurabani dua qurashe ijab deba ema dua qurashe ijab debashe Allah enge bima ehm farataku nun Allah bego to khabar de tibamen dua qurashe ekada ijab ekada budu wahi qurabani timang ilaha dua dan nawashi timang ilahu ijab debahu shim em ben Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala ekalange begotu alataku suwal qurban ekam bayan kurbi ayatuga wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib timang ilaha begotum kadeg faana mistakun suwal kurba fiyam ammako migota qur'anu ge asan ibarat mine kamaka begotum mistakun suwal kurba fiyam den ege jawab gannani kadeg faana vidalwa yasalunaka mihin asya den jawabuna kul kadeg faana vidalwa shemi suwal jawab kadeg faana vidalwa ekamaku
timan ilaha abegotun tibamhun ebamhun suwalu kurwane wa idha sa'alaka ibadi anni timan ilaha abegotun ebamhun kadegwana suwalu kurwafiya dem wahi nukurwa kadegwana vidalu ashege ennu wahi kurwa fa inni qarib timan ilaha kuttam odigemme ekala zaat ful amille khud jawab debbi emmiek medir nus kurwa kadegwana vidalu ashe timan ilahu kuttam wegen wa ilaha ennu wahi kurwa wa idha sa'alaka ibadi anni kadegwana timan ilaha abegotun timan ilaha alutakun suwalu kufiya timan ilaha alutakun nedi wahi kurwa alutakun suwalu kufiya fa timan ilaha kuttam odigemme asto अंदाज़ के कुरान में इमं इला हमें कुछ सवाल को करे तो विदा आलो रमे आप को ये हुक्म देंगे आसुर एक रब्बा बे को तुम सवाल करीमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला दे तेरे के पिस फरात नवद सीधा रब वही करे इमं इला गैप पे कुत्तम ओटे को दुआ को फिर दुआ इजाब दे बाउशी अदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कर उदु अल्लाह व अंतुम मुकिनून बिल इजाबह tibamin Allah dua kurashe dua ijab kurban kam yaqeen kamai mi ummid ki mi kiya mi ummid namaz ka mi shauq mi shuur abadon jaw namaz ka dua ka zikr da ka mi kiya em e huriha ka me hasil ko debban kam ko ummid algon men ituga onanje adi Allah taala ay kore wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada timan kade timan ilahui hamaka shorun ginagene fa musa ay tawba iman wa hiyamal qur hiyamal kun hidayat libegen mihunna ginagene fa musawa raskala obe dizidra hum algon men duniyega eba fene eke denekiccha rahum kurat eke denekiccha oga teriwati algon men ajabu aminbar नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करा अपने अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक सते का रहमत बेला और रहमत सते का बय बेसे सते का बय रहमत बसवाब बीमा एम फोनो बेवी एम रहमत एगे इब्बा इमो का कलांग लब्बा बोनी कलांग सते का रहमतुम एम रहमत इब्बा ए रहमत के इब्बा के तेरे का दुनिया का हुरिया तकच्चे के तेरे के ओबा तेरे ओमिदन emme kuda minun janavar echi esorumenge dari esorumenge faadaru wima e fa ehilla dani wesse rahmatu veterege ya ei rahmatu asare komme godaka janavar fa alunas esoruge dari faadaru wejjam e dari barwa gotake fa nula algon men kiyen kukule faadaru biyoke marino kukule faadaru biyo marno ni kiyete mamma ge hiduga Allah rahma ei midennavi sateka rahmatun rahmatu veterege duniyege Allah da huriya makhluqat dake eke denekicchen hamkardi yoga tere undan wahshi janavar chis me yoga terikam ge terega yoga tere undan jinnina insina eki naam sufitaka adi shikar kurawal janavar taka yole kudi sufitaka mi huriya achves ek hituga labba huriya rahmataki me dennevi e duniya Allah labba ekala satya rahmatun rahmatu ge terega ekkagon ekkaga rahmat oga tere omugede dem hadis korbani wa akhara Allah 99 e rahmatuga nuwadiha nuwabe Allah wani faskur Allah yarhamu biha ibadahu yawm al-qiyamah qiyamat du ila wartakun rahmelle umattak kivenonto rahmatan alagu ummid nukura agumna ebene komme haalegga walu janavar echi esorume eke deneki je talaqul aru sekederege diga maska iru es komme halate dimave esorume nurakkalam mushe egemme esorume hituga e rahmuge sawbun esorume ge darin himayat kura mase kurat ehen emi eketi anekecce shikar kuraman dairuga minika janavar echi esorume ge dariye goga teriwa adi bay paharam eba fene आमुक शिकार को मुले जनवार चिमसाल को फुल्ला है कि मिनिका को शिकार को मुले फुल्ला वर नरका चे मिनिका ए नमस ए बहुरी मिनिका वो फुल्ला तरबिय को दरिए को तो बला के मुले अल्लाह ताला एसोर हितुगा लब्बा रहमे गई दुरुम फेनितिया शिकार को मुले इच्छे ए नमस ए एसोर गया गले रहमत के सौमु e bala bodokon en echi esoru fata en echi e shikar kuran uleti esoru himayat kura mase ko algon men kukulu echi regon nidima en kukule gefio gengos efio ko bandore lies
henduru war kodako adaduga masjid uleko feinanya kommesaraka me kodako fam mehen kottala hadala fas defar tumun koraliya siruklo waru gama ehen dariyeke goda koduna lobi ga imak balanda ukulu agu me kon faradatto rahmen echegele Allah subhanahu wa ta'ala huriya atakechege eketene kecche ogatere hamdardi me lobi om bidani duniye Allah nababa emme rahmate ke so algon menge ummida ki duniye ga rahmate lu ituru okurawi hayatu ga algon rahmate lu hemer kiwe algon menge hituga e ummid bodu nuwambi Allah ga rahmata ameduga sateka be rahmet baswa ebba lebbiruga e huriya atakechche ke terega e rahmatu ge asaru algon garabbodu faaluko fennamun dairuga qiyamet do e nuwadiha nuwabe altakun rahmet labun khas kora waruga e rahmatun algon labwa laanakam ummid kiwe nonna Allah ayakore wa rahmati wasi'at kull shay timang ilah rahman hurihan takechika tanawasgemi algonam mesmi komme secche dotto kull shay huriha echika timang ilah rahmat tanawasgemi Allah ayakora em algonam besama e huri komme echike wahi korbar komme echike terega ham algonda sehmi himene endot em rahmatan algonam kora ummeedu ei namaz ke terega emme boda algonam ibane ne esore Allah rahmatak kora ummeed e rahme ekalaange labwaanaka muhituga onna yaqeenka makka kura ummeeduge shuur namaduge terega algomme onna je Allah subhanahu wa ta'ala kura kon qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah jami'a timang ilah balatakunge terein timang ilah balatakunne qul ya ibadi timang ilah balatakunge terein ebame nafsu daga faabain israf ko faawa mi hunna kadege kaan vidal washe inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ama kasharu Allah uri la taqnatu min rahmatillah tibamin Allah rahmatum ma yusnuwash Allah rahmatamed ummid kona nulash inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ama kasharu Allah uri apa pe puswe innahu huwal ghafurur rahim kalange inagene faapusawa ogavanta ghafurwanta raskalan embima namadaki faapusum galakam e namadu ga algon men abadus eshuur hituga onna je aloba disitre algon mideki wahage ki namadu ge khushu'aiytherivun modu futma naum waakal nuttagi algon me hi namadu terega hadir ko beto dewan nutta algon dennevi namadu ga akya tagedige maana fisa rangala fahum wegatu kiye nuki algon men ego timmana nutta algon me paakolli namadu ga algon men Allah ga rahmatak kura ummeedu algon me hituge eduntan hasil ko devwanaka makora ummeedu abadus algum demi horum adi e ummeedu me furiyam ko devwanaka yaqinkan Allah amedu oegen ena ma terega algum demi tibun irat kurwe anna aftaga idur nukta ka ko wa hadakani hada wa subhanaka Allah bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh